Yes, bihe byiza kuri wowe tubana umunsi kundi hano kuri Kigali Sports nguhe ikaze. Yacyari Fredizo yo host ugenda akubamburira hariya rwose imizingo y'inkuru nyinshi bankomobotsi Kanombe niviriye za Londres, Madrid, za Milano mu Butaliyane, nkikoza mu Budage mu mijyi itandukanye ya za Düsseldorf, nkamanuka nkagenda nkikoza za Spezia mu Faransa, muri za Marseille na za Paris n'ahandi henshi agiye atandukanye. Ubundi nkavuga ati noneho uyu muzingo manukanye kanje kubamburira abanyarwanda ariko mbishije hano kuri Kigali Sport. Ubwo rero ushimira we tubana umunsi kundi utajya uhwema rwose kuba natwe ku makuru menshi tugenda tugaruka hano kuri Kigali Sport. Wewe subscribinze nawe umuntu mutana my salute you nawe utarabikora duso kugira ngo byinshi garuko bitazajya bigenda bigucika. Hanyuma kakanya rero ngarukanye inkuru nyinshi zigiye zitandukanye ariko munyemeremere kuri uyu musore wifuzwe n'ikipe Arsenal Bruno Guimaraes, umwe mu transfer experts Ben Jacobs atanze update. Hari ibyo avuze kuri uyu musore akamanze binyiremo n'izindi updates ziri bugende zikurikirana nazo ndagenda nzibanyuriramo. Abakunzi b'amakipe arimo Chelsea, Arsenal, Liverpool, don't go far, nimujye kure kuko mbafitiye udukuru turyoshye cyane. So kuri Talk Sport Transfers Insiders kiganiro rwose baganira ku matransfer agiye akomeye kugenda azamuka. Uyu mugabo yaje kugera kuri ikipe Arsenal, Newcastle na Bruno Guimaraes agira uko atumbura ku maso gatogira ibyo tubwira. Cyangwa avuga ko ku ruhande rwa Newcastle United bamaze kurejectinga offer Arsenal yari yabahaye kuri uyu musore w'umunya Brazil Bruno Guimaraes kuko babona ko amafaranga Arsenal yabahaye ari make cyane kuyobo bifuza. Mu gihe kundi ruhande perspective ya Arsenal bo bizeye ko iyi deal n'ubundi bazayirangiza kuko nubwo ayo makuru yo kuvuga ngo amafaranga barayanze ariko naturally yo deal iracyari sensitive cyane iracyariho kuko ni muri wa mujyi wo kuvuga ati nimba tugiye kugura umukinnyi nkuko namwe mujye kugura inkweto cyangwa se agapantaro cyangwa se ibindi bintu mujya mucirikanyaho nibikira taxi cyangwa ushaka nka motari kwa kundi ubanza kumubwira ati motari ndashaka kunsimbukana ukangeza wenda Nyarugenge munsi y'umujyi wa Kigali urancangaye. Motari akubwira ati bitatu kamubwira toya ngenda guhereza 1000. Motari akubwira toya urampa 2 kamubwira toya ndaguha 5. Se muri uwo mugero niwo Arsenal yabanje gukoresha mu mvugo z'amahanga bajya bakoresha imvugo bakavuga ko ari testing waters, gukoza ikiganza cyangwa se urutoki mu mazi kugira ngo bumve nimba ashyushye cyangwa se akonje. Rero no muri uwo mugeni ko Arsenal bigenje itanga ya bid ya mbere kibiziko ishobora kwanga nyine iri busubireyo ijye guheza Newcastle icyefuza nayo mpamvu Hagati kuri perspective Arsenal bo naturally biri quite sensitive bizeye ko n'ubundi deal bazayikuramo. So understanding rero ya Ben Jacobs avuga ati kuri we arabizi ko ibiganiro byamaze kwa avansa byafashe indi ntera byarazamutse hagati y'amakipe yombi ndetse no hagati y'umukinnyi na Arsenal, cyane ko ku ruhande rw'ikipe ya Newcastle United bo bifuza ko Bruno Guimaraes bakongera kumwakira aho bari muri camp muri Espagne mu mujyi wa La Manga, cyane ko West Wasiyo idafite ure ni Alexander Isaac wewe wifuzaga kugurishwa ariko Newcastle United igashaka kubizanamo ibintu byo gushyiramo akabaraga umusore karangira yigumuye akavuga ko atasubira no mu myitozo ikipe ya Newcastle United. So kuri Bruno Guimaraes we nta kibazo baravuga ati nana bajoininga muri La Manga nkaza tugakorana kuko deal yanjye ntago imeze cyangwa se situation ntago imeze nk'iya Alexander Isaac. Ariko none ku rundi ruhande ndagira ngo mbibutse ko byari byitezwe ko ku munsi wo ku cyumweru dusoje cyangwa se gitambutse aribwo uyu musore yagomba gufata urugendo rumwerekeza muri Espagne muri uyu mujyi wa La Manga kugira ngo akomeze imyitozo n'abasore b'ikipe ya Newcastle United, ariko aza gusaba ko urwo rugendo rwe indege ye yahindurwa akazaba joininga nyuma kuko yari abizi ko ibiganiro bigeze kure wenda ashobora kwisanga deal yihutishijwe akisanga yabaye umukinnyi wa Arsenal kuri twajya muri pre-season n'ikipe ya Newcastle United kongera akava akajya mu kipe ya Arsenal. So muri uwo mujyi we yaravuga ati imwe mu mpamvu zatumye asaba ko urugendo rwahinduka nuko yavuga ati ibiganiro bigiye kurangira eka mbe ntegereze to delaying i travel deal iri very close cyangwa se iregereje cyane. So kwa fana ba Newcastle United bo ibisa nk'ibyo ntago bari babyishimiye cyane ariko niyo reality bagomba kubyakira kuko muri iyo sense nkuko Ben Jacobs akomeza kugenda bivuga aravuga ati deal yo ntigiye kigomba gucamo kuko byamaze kubaho ibijyanye n'ubwumvikane ku mpande zose bireba
cyane ko Arsenal icyo ikitegereje ari ukoreza form bid kandi iri finesse ikipe ya Newcastle United itari buze kuza kwanga nkuko bari babiganiriye nubwo bari bagiye hari amakuru azamuka ko iya mbere bamaze kuba bayanga ariko the deal is not yet off. Arakomeza aravuga ati ku makuru we afite deal iri buze kuza gukunda kandi vuba bidatinze. Mu gusoza yavuze ati niteze ko Bruno Guimaraes azaba umukinnyi w'ikipe ya Arsenal vuba kandi bidatinze. Ntagazi ko hari ikintu kibi cyabaho cyatumye deal itabaho kuko muri Newcastle United nubwo bashaka kumugumana ariko hari igiciro runaka bagomba kumurekuraho uko byagenda kose. Bishimira services z'uyu musore ni umwe mu bakapiteni wabo ariko ntago bari ku rwego rugo kumugumana bijanye nuko hari ikipe iri kuza kumuhereza ibyiza mu buryo bwa projet sportif mu buryo bw'amafaranga financially no ku rwego rwa ekipe ikaba iri hejuru kuruta ikipe ya Newcastle United yo noneho yatangiye no gukora impinduka nyinshi gurisha abakinnyi benshi nizamo abakinnyi bakiri bato. So icyo bakeneye no kubanza kuvuga ati se umusimbura we arabande muri Newcastle bakiri muri ayo ngayo n'utuntu tw'utu addons bari kudushaka kurwana cyo ariko kuri mupapa ngo Matthias Jesile nawe umutoza mushya w'ikipe ya Newcastle avuye muri Al Ahly yo muri Saudi Arabia nawe ngari kubabwira ati ndashaka kubanza kumenya who is in who is out ninde turi kumwe ninde tutari kumwe kugira ngo menye uko ntangira season yanjye. So kuri Bruno Guimaraes nkuko Ben Jacobs bitangaza uyu mutaramu it's a matter of time araza kuba atangazwa nk'umukinnyi w'ikipe ya Arsenal. Deal nanjye nayi closing rwose kansoze gutya mvuga ati Arsenal it's a matter of time. Umunyabrazil w'imyaka 28 araba ari mu majyaruguru yirondere aje kubongera ibisubizo hagati mu kibuga. Biravuga ko ashobora gutanga hagati ya $75 na $80 z'amapound kugira ngo deal ibe yaba done mu ikipe ya Newcastle United. Newcastle yo imaze no gukora impinduka nyinshi cyane ubona ko basubiyemo abakinnyi bakuru noneho bo mu kijyanye no kubasimbuza binjijemo akiri bato nk'urugero barekuye Gordon barekura Tonali barekura umutoza Ediho yewe na Bruno Guimaraes ushobora kwiyongeraho kubona abonye bagerageje kubasimbura. Hari nko mu winga ku bantu bakurikiranye ni ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire umusore ukina kuri wingi y'ubumoso wakinaga ikipe yo mu Budage witwa Bazumana Toure niwe wamaze kwinjira mu ikipe ya Newcastle United. No mu winga w'umuhanga pe ariko ntari ku rwego rwa Anthony Gordon ariko you never know hakozwe scouting nziza rya bemeza ngenda muzi namubonye gato ni igisore cy'igihanga cyane Bazumana Toure. Hari amediateri babiri binjemo bakiri bato harimo witwa Alaji Bamba n'undi witwa Sean Stewa nabo bakiri bato mu myaka. Hakaza umuzamu Ewen Juen nawe wamaze kwinjira mu ikipe ya Newcastle United byiteze ko nawe ashobora kuzabafasha mu minsi itambutse. N'undi musore muto bashorerutse kugurije ubundi witwa Lucas Hornicek nawe winjemo izo sofani signing eshanu amaze gukora ariko urajye kumva ko n'abana bakiri bato pe. Hana kandi gasore gakiri gato bakuye mu ikipe ya Arsenal kaganga k'imyaka 16 kitwa Kyran Thompson kabisikanye n'undi nawo witwa Thompson wagiye mu ikipe ya Manchester United. Rero akakana ko ngo kamaze kuba ka joininga ikipe ya Tottenham Hotspur. Umujyo barimo nuwo nako umujyo barimo no kugura abana bakiri bato muri Newcastle. By the way nkore correction ho gato Thompson yavuze no muri Tottenham wagiye muri Man U pano avuye muri Newcastle ahubwo Newcastle yazanye uyu mwana witwa Thompson mukuye mu ikipe ya Arsenal imyaka 13. Umujyo Tottenham ikipe ya Newcastle United iri kujyamo no kuzana abana bakiri bato pe mu myaka bakiri bato cyane ubwo turategereza cyane ubwo Bruno Guimaraes dirie namwe muitegereze mu buryo bwo kuvuga ati ese birakunda ryari kuko ni igihe cy'umunsi naho ibindi byose bisa nk'ibyamaze kurangira. So ndasimbukira mu ikipe ya Chelsea The Blues byamaze kuba birangira bamaze kuba bakira umukambwe umuvetera Jordan Henderson wamaze kuba asinya amasezerano y'imyaka 2 muri ikipe ya Chelsea. The Blues asohotse mu ikipe ya Brentford yarasiganye mu mwaka umwe amasezerano ariko kubwumvikane ku mande zombi birangira bamurekuye mu cyumweru gitambutse ku myaka 36. Uyu niwe mukinnyi mukuru usinyishijwe na Blue Company ifite Chelsea mu biganza kuva yaterura ikipe mu biganza byayo ikuye mu biganza bya Roman Abramovich muri 2022. Uyu niwe mukinnyi mukuru basinyishije ubwo wa kabiri wapfa kumwegera wenda ni rutayizamu Daniel Welbeck n'undi binjiye rimwe we arusha umwaka umwe imyaka 35. Chelsea igerageza kwakira uyu musore bakoresheje amagambo akomeye baravuga ati twakira mu mediateur watwaye ibikombe 8 biri major muri kariyeri ye ibyo birimo Premier League na Champions League yatwanye n'ikipe ya Liverpool ariko tumusinyishije amasezerano y'imyaka 2 agiye kutuzanira experience mu ikipe anafasha ekipe yacu mu buryo budasanzwe. Hanyuma ku rundi ruhande Jordan Henderson mu magambo aravuga ati bijyanye na size ya ekipe buremere n'icyo ivuze mu mupira w'Abongereza umutoza uhari Xabi Alonso uri kwitoza
nemera kandi mfana mu buryo budasanzwe mugirira admiration quality y'abakinnyi bafite atana amahirwe adasanzwe nanjye mbashije kongera kubona muri kariyeri yanjye ku buryo bakinyagira bakimereza offre ntago nagombaga kwitaninga down bino mu byatumye nicara na Brentford nyisaba ko twahita dusesa amasezerano twadufitanye nabo baranyemerera atero nabaye impressed by'umwariko na vision cyangwa se intumbero abayobozi bino kipe ya Chelsea bafite yatumye numva ko nanjye kino cyerekezo cyaba aricyo cyanya cyo rero akabaje yisanga kuri Dan Welbeck, Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Marco Pares, Giovanni Kwenda abo bose bamaze ko basinyishwa n'ikipe ya Chelsea igiye kubayinja nabo muri no sezo tugiye kuba twinjamo y'imikino. So kuri Anderson nyuma yukace mu bihugu bigiye bitandukanye uyu mugabo nawe yarakomeye ari mu Bongereza bafite CV ifite icyo nakita nk'uburemere pe. Jordan Henderson ari mu bakinnyi nanjye reka mvuge ngo nemera unuga abantu benshi batamwemera ariko Henderson ari mu bakinnyi kabisa nanjye rwose mvuga ati ni umukinnyi udasanzwe kuko nigeze gucisha amaso kuri CV ya kino kigabo cya Jordan Henderson nsanga numwe mu Bongereza beza bakomeye bakazi kuko Jordan Henderson nigeze buriya kuba gutora nk'umukinnyi w'umwaka mu byiciro bibiri by'amakipe national ikipe y'igihugu y'Ubwongereza atorwa nk'umukinnyi w'umwaka mu ikipe nkuru y'Abongereza anatorwa nk'umukinnyi w'umwaka mu batanye imyaka 21 b'Abongereza icyo gihe yari yagize performance zidasanzwe mu 2013 akiri moto mu ikipe nkuru yatoboye y'Abongereza no mu ikipe z'abatoya abafashije by'umwihariko mu mikino igiye itandukanye yari yagiye akina. Jordan Henderson yaza gufasha Liverpool gukina finale ya Champions League nyuma y'imyaka myinshi batayiheruka nubwo byatangiye bagoye na Real Madrid gabatsinda 2018 bitatu kuri kimwe if I'm not mistaken Ramos avuna Sara sezikurikiyeho Jordan Henderson yongera guterura igikombe cya Champions League kumwe na Liverpool aza gutera na Premier League nabo nyuma y'imyaka 30 aywana uyu mpapa nyine yongeye kwisangana none still agiye mu ikipe ikomeye nyuma yo guca muri za Al Ettifaq muri Saudi Arabia agaca muri Ajax itaraherukagamo umwongereza aza kongera kuyijyamo agaruka muri Brentford none asubiye muri Chelsea. By the way kantu kanatangaje nuko umukino we wa mbere buri Jordan Henderson debut game ye mu ikipe nkuru ya Liverpool yayikiniye Stamford Bridge muri 2008 ariko icyo gihe nyine yari ari mu ikipe ya Sunderland if I'm not mistaken cyane. Sunderland ikina n'ikipe ya Chelsea n'abatsinda ibitego 5 ku busa ariko nibwo Jordan Henderson yarakinnye umukino we wa mbere officially nk'umukinnyi wabigize umwuga. So iyo Stamford Bridge rero umwaka utaha haraza kuza kuba n'ubundi ayiriho agenda afasha abasore bato ikipe ya Chelsea aho bazaniye experience abaye signing ya 8 bakusinyishije cyangwa se bakoze muri season kuri Chelsea yashoje ku mwanya wa 10 uyu nguyu nawe bagiye kumwinjizamo. Twarabonye mu kino gikombe cy'isi Thomas Tuchel amuhamagara uretse ko yaje kugira akabazo k'imvune avune ku rutugu cyangwa se akaboko ubwo yarari guserebura na bagenzi be arasimbuka akubita ikiganza cye kuri bya bibodi biri kwamaza ku ruhande bituma tutamubona ajya mu kibuga anakorerwa surgery nk'uko abantu benshi babyiteze ko ashobora kuba yajya mu kibuga ariko ikizana ko akaboko kamaze kuba gakira rero uyu mutipe akaba yamaze kuba joininga Chelsea azaniye leadership and experience cyo ni ikintu gikomeye cyane azaniye ikipe ya Chelsea. Akandi kantu gakomeye nuko nabonye ikipe ya Brentford yamaze no kubona umwana uri buze kuza kumusimbura umanga cyane bitwa mu Madusangare abamuzi cyangwa se abakurikiranye hano kuri Kigali Sport n'umwana Manchester United yagiye ihuzwa nawe cyane w'umunyamari w'umuhanga kariwe Sunderland rero ngiri mu biganiro nawe akina ikipe ya Lens barashaka ko ahita asinyira ikipe ya Brentford nk'umusimbura wa Jordan Henderson. Nabonye Henderson yakiriwe bidasanzwe n'abakinnyi bagiye batandukanye ikipe ya Chelsea barimo Morgan Rogers muto y'imyaka 24 uvuga ko amuremeraho mu buryo budasanzwe natungwe cyane mu magambo y'uyu musore yanatunga abakunzi b'ikipe ya Chelsea yavuze ko ari so happy kuba agiye kwakira Jordan Henderson bakaba bakirana cyane ko ngari we mukinnyi udasanzwe kambikoresha amagambo y'icyongereza mu byumve neza ngo is the best guy he has ever came across in football. Niwe muntu mwiza yahuye nawe mu mpira w'amaguru. If people did a blind ranking of people they want at camp beforehand, he would be in everyone's top 5. Ati uyu mugabo witwa Jordan Henderson buri muntu wese bamushyize agatambaro ku maso akamuga ati vuga abakinnyi batanu wakifuza kuburi kumwe nabo muri camp. Ati buri wese yaza yakora batanu bazajya bavuga Jordan Henderson kuko ngo ni umuntu buriya udasanzwe ngo Hando is the finest guy muri Saudi y'Abongereza niwe mukinnyi ubatera ibiparu ubasetsa cyane whether he is smiling no matter how he is he has that persona
and that character ati yabaseka cyangwa se uko yameze kose no umuntu ufite iyo character yo kuba abamuri hafi nyine baba bafite uwo mutuzo n'umudendezo n'umutekano wo kuba bafite kumwenyura muri bo hakiyongera n'icyo kintu cya captain. So nguwo rero umuntu ikipe ya Chelsea yinjizemo by the way nayo igiye guhita irekura by the way Trevor Chalobah bivugwa ko agiye guhita yerekeza mu ikipe ya Como cyane ko Cesc Fabregas yashyizemo imbaraga cyane kugira ngo iyi deal irangire vuba cyane and then Mutaramu ahite ajoininga ikipe ya Como. Ndavuga mutipe w'umwongereza Trevor Chalobah. Bivugwa ko mu bwumvikane ku mande zombi Como iri butange $25 z'amapaundi n'ibihumbi 700 mu ikipe ya Chelsea, ariko Chelsea kazanakira bonus zigera kuri 5 zizaza mu add-ons. Hanyuma uyu mutipe baganakiramo sell-on clause ko igihe Como yazamugurisha mu gihe cy'ahazaza hari amafaranga Chelsea yazamuryaho. Ubwo rero Trevor Chalobah nyuma yuko Chelsea akina imikino 70 muri sezo yatambutse ubagiye kuba yinjira mu Butaliyani mu ikipe ya Como. Chelsea rero ngayo makuru yari kugenda azamukamo. By the way na Mikhail Mudryk mbibutsa yuko nawe yamaze kuba joininga ikipe nyuma yuko yari amaze iminsi ari banned mu bijyanye na doping, and then abandi bakinnyi bari bakinnye imikino y'igikombe cy'isi batari bahari bamaze kujoininga barimo Mike Penders, Gabriel Slonina, Pedro Neto nayo bamaze kuba joininga, of course na Danny Welbeck na Giovanni Quenda. Ndavuga muri camp Chelsea iri gukorera ku mugabane wa Aziya mu mujyi wa Hong Kong. Ubwo rero ngiyo ikipe ya Chelsea ikomeje nayo imyiteguro yitwara neza cyane ngo turibuze kuza kuyitegereza muri sezo tugiye kwinjiramo. Chelsea itubikiki idushiki. Chelsea urayibona isoreza ku mwanya wakangaye muri sezo tugiye kwinjiramo. Yes, ubwo binajyana ariko n'ibya Bruno Guimaraes n'abatangiye baganaho. Ngiza update ebyiri nari ngufitiye by'umwihariko mu ikipe ya Chelsea bigarura kuri Henderson ndetse n'ibya Bruno Guimaraes. So far was the update bigeze iracyari Kigali Sport cyari Fredizo. Uiteka komeza abandi ndire hasta la vista, ciao.